Ki Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babahatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan. Pila ru ban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, ar riu be kandai pra. Namar kajing wanan shop jong kajing pang African swine fever hadu arpu art ligis nyang jong uwe nong ris nyang na kisnong ti saw nong Stone West Hills district kilayap lut tang hapo bena jembang arja pulai yakni lepentikina da u animal husbandry and veterinary officer jong ka nong Stone u Dr. P Soklang ha kajing ekran bekila patai kubor u Dr. Soklang ulaong bahadu mentah kidang don tang kini ki arpu art ligis nyang ki belayo kajing pang African swine fever bat ki belayap no. Ulaong ru hadian beliau jing tip halor kini ke jingja nak kaliang jogi doktor bat kinong trei jong katnat animal husbandry and veterinary ki lahir sekšnong ti saw nong Stone ban le ke postmortem bat hadian beladep ban phak le ya ke tes segwahti lalap baki arpu art ligis nyang ki layok kem ya ke jingpang African swine fever. Nak kaliang u district magistrate jong West Hills sulah penjari mardor ya ke kendon sispak saw criminal procedure code ban khanglat ya ka jingrong jingmi jong kisnyang bat kibriyo ha ka sem balayap kisnyang Tunggu official report baga pamila le don tamuin beriu haduk mentah wala iyo ka ASF bala report but pamila le postmortem la iyo report tamuin beriu hapok tisau tam kerteng jong de sakius tempoin te kumbar ku arteli agis ni ang gilayam mentaru namta kaniga African swine fever to wat sutuk baklama kidon gibriu ba ong kata African swine flu Mdaira African swine flu ngan ko aman pensai hang neba kadai kata kejingpang African swine fever lani syukhot lengkot kata ka ESF pe haduk mentahi habar seperti ru 4 don u tau vaksin lani tau dawai ada na mentah kaniga kejingpang pe kelab jing yada kaba haduk mentahi am datang kata ka bangikot ka biosecurity thak na po department galang ba namar bala yak lut kisniang mentah kadon kam ya u ya ka ban le sanitization lani ban penkhoi ban saj ya tu ka semsniang kat kum ka rokom ka ba batai mangi bat tau ba ru la le kum la batai mangi ngla hikai ru mangi ngla penle ru mangi te nak mentah ka jong u te mdon syuk ka jing tang kata hi te ka awareness program le tingila le himan ka por sya borok hi gibreu kat kepat ka media untuk mensuaro ba mi hi hakikot kubor kumno penyada nam ta kenega African swine fever ma te ni saj air kini gi leaflet kini pamphlet ya gi bawan sim dawai ya gi badon kam bang teng gi phone ru ya gibreu pan keli pangani African swine fever te kai ka ba don kam ban le galong ba kadai kata ka biosecurity ni kan pada kata ka biosecurity kiar na ka ba ya kenduk i pen ya kenduk ya kisniang pad kajing ya calan sniang na katu jaka saki waipat lani ban wan rum sniang thamai namar ba kani kajing pang ka long ka ba kloi haban sapriang pateng teng umdai tang na kajing ya kenduk jong kisniang ru teng na kajing ya kenduk jong kibriu ru jong kibriu sibuk laranga ngari sniang ngadon kum katu jajing stom ngalai visit hakasem sniang jong wei padu breu bompat don stom ngar ngolala ban kit ikatu jingpang lengba jong breu mdai tang jong sniang te sakawai ru ba kala amar sapriang ru nak gini gi nakadok sniang teng ki breu habagi ot sniang kimtip gi poi gi sniang na asam gi poi na ai ngimtip ya kata ndala poi sejaka oddo ki breu gi lak ban sim itu kado ki site ya itu kado te hadin ba site ya itu kado gi aisha ki te chak tu ka kius sniang
Dah tes tu kius ni yang don ki balik besar dah katuhi ka saido kepala klek lang hantu man leng ai syagi tu kisni yang kepadang syad dang klain nakatur gelak man yo ka ni Jingpang kum kita ki ai